Hvala, pozdravio bih sve prisutne. Čuo sam da je bilo medija. Meni je žao da je ovako malo prisustvo, malo prije govorim Čamiru, da me prosto strah ove borbe koje imamo za Bosnu u ovakvoj situaciji kada je ta državotvorna svijest kod naroda koji je najbrojniji u Bosni i koji će biti najzainteresovaniji za opstanak i očuvanje Bosne i Hercegovine, takav da na ovakvom skupu jednostavno nemamo značajnije prisustvo. Ali tako je. Ja se sjećam kad je februar bio mjesec i u Cankarjevom domu, kad su Slovenci podržali rudare u Trepči, za nekoliko sati je 1 milion izašlo Srbijanaca ispred Savezne skupštine tada Jugoslavije. Nije više bitno je li u redu ili nije, ali su pokazali da imaju državotvornu svijest kod Bošnjaka. Ja ne znam šta treba da im se desi da jednostavno reagiraju. A u tom smislu i ova moja tema, jer vi znate da je prije prilike oko nepuna 2 mjeseca, tako nešto, mislim, Dodik je dao izjavu, možda više prošle 2 mjeseca, Dodik je dao izjavu da Bosna nije njegova država i na pitanje novinara da li je njegov politički cilj nezavisna Republika Srpska, rekao je da, ja to i ne krijem. To je bilo strašno. Tad sam reagirao ja, tražeći od visokog predstavnika da iskoristi ono što on ima. Znači, on je Daytonom ustanovljen zbog problema koje je Bosna imala, zbog te, ja bih rekao, veliko državne koncepcije oba susjeda i trebao je da pomogne integraciji Bosne. I data su mu značajna ovlaštenja koja su koristili ranije visoki predstavnici, recimo Westenburg, kad je došao, on je nikogo poplašen i koji je bio legitimno izabran predsjednik Republike Srpske sklonjen. Nekoliko članova predsjedništva su sklonili visoki predstavnici, posebno u vrijeme Petrića i Ježdana. Članova predsjedništva, znači jednostavno ga sklone, jer aktivnost je ozbiljno antidejtonska. Ja ne znam nikoga da ima takvu antidejtonsku aktivnost kao Milorad Dodik, a da visoki predstavnik nisko ne reaguje. Ja sam onda napisao prvo otvoreno pismo, pa je on tražio da mu dam gdje je to izgledalo, pa su ovi u Americi tačno skrižali, imate neki 30 sekundi gdje on tačno govori ovo, da ima i to kao dokaz, pa mu je to nestalo, pa sam mu to ponovio, pa se onda ušutio, onda se nije ni javljao, onda je bio prozivan od strane naših, ja bih rekao, organizacija u Americi, onda sam ja obratio se svim političkim strankama, znam da je tad Jedvagić i Čikarić kao članovi predsjedništva su jedini reagirali, ja sam tražio to od drugih, rekao sam da ovo je nešto što je značajnije od izborne borbe, niko ništa. Kao da je htio da se jednostavno ne zamjera. Razmišljao sam tada da je Muamer Zukorlić, da napravim paralelu, kad se kandidovao da bude predsjednik Srbije, da je kojim slučajem rekao da je njegov politički cilj razbijanje Srbije i da Srbija nije njegova država i da želi da ima nezavisni Sandžak, pa ja mislim da bi 1000 strelica bilo odapreto prema njemu od strane intelektualnog i političkog establishmenta Srbije. Ali kad se to Bošnjacima kaže, niko ništa, treba pusti ga, to samo tako priča. To je nevjerovatno. Prije toga je dao izjavu da će Republika Srpska i Srbija biti jedna. I Incko nije reagirao. Do te mjere da je, kad se sjećam, Nikšić napravio Damir komediju s tim, kaže, ustani Incko, probudi se, prošli izbori, mi smo zabrinuti što se ti ne zabrinjavaš. Znači, čovjek jedino što govori da se on zabrinjava i u jednom momentu govori da se nada da Dodik neće krenuti putem secesije Bosne i Hercegovine. Pazite, to je strašno. Onda je njega suspendovao. Da iskoristio mogućnosti koje su mu date, to bi bila ozbiljna opomena drugim političarima u Republici Srpskoj, šta ih čeka. Ako je Dodik mogao biti sklonjen, onda će se to desiti i njima. I jednostavno onda bi rekli, eto vidite, Dodik je tako krenuo, mi nećemo. Međutim, ono što sam ja rekao, najavio sam ovu mogućnost oko raspada opozicije, zašto bi sada druge političke opcije koje su isto voljeli da Republika Srpska bude nezavisna i da se prisjedini Srbiji, zašto bi oni šutali o tome kada je Dodik, koji se kandidovao za člana predsjedništva, je postao predsjedavajući predsjedništva jučer, otvoreno rekao da Bosna nije njegova država i ima politički cilj nezavisna Republika Srpska. Pa evo, reći će, Incko nije, zašto bi reagirao prema nama kad nije reagirao prema njemu. Stvara se vrlo loša klima u Bosni. Ono što Mišel Kizaković govori u školama i ne uče osnovnim tamo u Foči i tako dalje, o Bosni uče samo u Republici Srpskoj. Znači, mi nemamo u Sarajevu uopšte predstavu dok je taj proces uzeo maha.
Kod bosanskih Srba se stvara uvjerenje da je Bosna nemoguća država, da ona neće opstati, samo da je cilj da ne padne krv, nego da se ona razbije mirnim putem, da se stvori Bosna takva koja je nemoguća svima, pa i Bošnjacima za postojanje i da onda se dođe do te spoznaje da se bolje razići nego živjeti u državi u kojoj je toliko podijeljena svijest. I to je strašno, a to je zbog toga što, nažalost, kad je otišao Ešdaun, kola su krenula nizbrdo. Ista ovlašćenja imaju visoki predstavnici. Bonske ovlasti nisu one nešto što ne postoji u samom Daytonu. Znači, Vijeće za implementaciju mira nije moglo dati, ona je, ja bih rekao, pomoćni organ ili oni savjetodavni organ. Vijeće za implementaciju mira nije dejtonska kategorija, svi predstavnici dejtonska kategorija. Određen je aneksom 10 i određen je kao konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog sporazuma. A Vijeće za implementaciju mira je nekoliko dana prije nego što je potpisan Dejtonski sporazum uspostavljeno da bi pomoglo visokom predstavniku, ima svoj upravni odbor koji je operativniji i on je u stvari savjetodavno, on nije naredbodavno tijelo. Znači, da bi donio neku odluku, on ne mora da se konsultuje sa Vijećem za implementaciju mira. Međutim, šta je razlog bio? Ono što mislim da je problem bio i što je u jednom momentu i Cerić napisao u tom pismu, Insko neće uraditi ništa jer on više voli sebe i svoju stolicu i svoju poziciju i financijske i druge benefite koje mu donosi pozicija visokog predstavnika, nego da uradi taj potez, jer se on vjerovatno bojao, ako suspenduje Dodika, da bi se moglo desiti da posebno ruski ambasador pokrene mehanizam da se traži novi visoki predstavnik. Tako da on nečinjenjem sebe jako dobro održava. Niko nije koliko 9 godina na toj poziciji. Ešdaun koji je uradio najviše za Bosnu je 4 godine bio. I sad se postavlja jedno pitanje, zašto je Ešdaun sklonjen kad je bio najučinkovitiji? A zašto se najviše drži visoki predstavnik Incko koji je najneučinkovitiji? Lajčak je još bio neučinkovitiji, ali on manje je bio vremenski, pa ako pogledamo s razmjerno vremena, onda je zaista Incko najmanje učinkoviti, najmanje uradio za Bosnu. I to je ono što je strašno, odnosno što me brine o planu međunarodne zajednice. Da budem iskren, Bosna je velikim problemima. Ako Dodik bude nastavio sa ovom politikom koju vodi, iako se neki nadaju da bi on mogao to krenuti na drugi način, ali prosto ne vjerujem u to, jer je on previše puta određene stvari istakao i on se sada, ja kažem, od jednog čovjeka koji je bio nada međunarodne zajednice pretvorio u čovjeka koji daje izjave koje, mislim, nisu ni Karadžić ni ovi drugi davali. I to otvoreno, on koji je govorio da je Republika šumska, sada se za tu Republiku Srpski bori kao niko, on koji je govorio da je Republika Srpska zatočenik Mladića i Karadžića, on sada govori da je Ratko Mladić heroj, po Karadžiću daje ime doma tamo na Palama. On koji je borio se za već Sobenom plan koji je Bosnu trebao da učini najoptimalnijom državom odnosno na sve ponude koje su nam planovi davali, on sad govori da je pogriješio i da su bolji ovi drugi planovi gdje je Republika Srpska predviđena. I visoki predstavnik sada ima dvije linije djelovanja. Jedna linija djelovanja je da on može da suspenduje svaku osobu, i to su, rekao sam već, 20 i nešto je visokih dužnosnika suspendovao iz političkog života Petrić, a preko 60 je Ešdaun. Može to da uradi, to je jedna linija djelovanja i da pomogne Bosni. Druga linija djelovanja jeste kroz dodatne nadležnosti. Ono što je zaista nevjerovatno, to jednostavno ja ne mogu da shvatim. Ja sam o tim dodatnim nadležnostima govorio kao mantri. Toliko puta sam ponovio da je meni dosadno više ponavljati. A onda kad me pitaju što ponavljam, pa ponavljam jer ne vidim da i kod naših političara o tome govori. Znači, Dodik sad je rekao, moja su 5 cilja. Izvoli Dayton, suspenzija, u stvari sklanjanje visokog predstavnika i da se 3 sudije koje su u stranci u Ustavnom sudu jednostavno da se povuku i da se izaberu domaći sud. Sada, kad je u pitanju izvorni Dayton, treba reći da u izvornom Daytonu postoji odredba koja govori o nadležnostima. To je odredba člana 3. Ona govori o nadležnostima države Bosne i Hercegovine. I dato je tu 10 nadležnosti. Tu je vanjska politika, spoljna politika, carine, monetarna politika, finansiranje institucija države Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza. Tu su migracije, izbjeglice i azil, saradnja sa Interpolom, zajednički transport, zračni promet, i one mogu 10 sjetiti, 10
Dodik govori da je 9 stalno. Tako nauči, ponavljam to, 10 je tih nadležnosti države Bosne i Hercegovine. I sada, da ne postoji dodatne nadležnosti, da ne postoji odredba člana 3 stav 5, Dodik bi bio u pravu. To su izvorne nadležnosti taksativno navedene. Međutim, odredba član 3 stav 5, ovako kaže, pored nadležnosti predviđenih člana 3 stav 1, znači taksativno navedeni, Bosna će preuzeti u svoju nadležnost i ona pitanja o kojima se entiteti dogovore. To je pod 1. Evo, sad se ne mogu ni o čemu dogovoriti, znači to je mrtvo slovo na papiru sad, možda će nekad to biti jako dobro. Dalje, sve ono što se tiče aneksa 5 do 8, znači i to pripada državi Bosne i Hercegovine slovom ove odredbe, ne duhom. Aneks 5, šta je to? Ljudska prava su na posebno interesantna 6 izbjegla i raseljena lica. Mi nikad nismo ovu odredbu iskoristili, samo da znate. Mi smo na bazi ove odredbe trebali imati za povratak izbjegla i raseljenih lica riješen ovaj problem na nivou državnog zakona, ne entitetskog. Entitetski su samo mogli biti u funkciji implementacije i izvršenja. Znači, nama je slovom Daytona dato da su aneksi 6 i 7 ljudska prava izbjegla i raseljena lica u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, ne u entitetskoj nadležnosti. Ali problem je što ovi političari ništa ne čitaju i nikoga ne slušaju i oni stalno posluju. A pogledajte treći dio te odredbe, koji je fascinantan. Ja sam rekao, ta odredba, kad bi se primijenila u kapacitetu koja može da se primijeni i da je ostao down, mi bi možda imali više nadležnosti nego što imala Republika Bosna i Hercegovina. A znate što ona kaže? Da će Bosna preuzeti sva ona pitanja koja su potrebna da se očuva suverenitet, znači nije suverenitet Bosne i Hercegovine, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Stotine i stotine pitanja na bazi ove odredbe i nadležnosti može visoki predstavnik da riješi u korist države Bosne i Hercegovine. Znači, kada Dodik kaže da su visoki predstavnici uzurpirali svoju poziciju i da su oduzimali entitetima nadležnosti i prebacivali na državnu razinu, to nije tačno. To nije tačno zato što postoji ova odredba. Visoki predstavnici nisu to mogli uraditi napamet. Nisu mogli reći moja je volja da hoću to. Morao je postojati pravni osnov. Bez pravnog osnova se to ne može uraditi. Pravni osnov je sadržan u ovoj odredbi. A sad se postavlja pitanje, pa dobro, a ko će protumačiti šta je to što je potrebno da se očuva suverenitet i teritorijalni integritet Bosne? Ko je tu validan tumač? A u aneksu 10 postoji jasna odredba. Krajnji tumač ili konačni tumač civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma je visoki predstavnik. Znači, visoki predstavnik ima ovu odredbu na stolu i ima s druge strane da odluči šta hoće. Ja sam rekao, iako su na Mešdown i Petrić dosta toga donijeli na nivou države Bosne i Hercegovine, oni su sve to mogli donijeti da ne prave uopšte dogovor među entitetima. Često su za niz stvari tražili entitetsku saglasnost, nije im trebala. Ovdje ne postoji uopšte potreba. Imate odredbu gdje se entiteti slože, ali to je samo dio odredbe. Ovo je dio odredbe. Ovo je alternativna pravna norma gdje nije potrebno da se kumulira jedno, drugo i treće. Drugo se odnosi na 5 do 8 i to je posebno. Posebno gdje se entiteti dogovore, posebno su aneksi 5 do 8, a posebno ono što je potrebno sačuvati suverenitet i teritorijalni integritet. Politička nezavisnost i međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine. Znači, kad sad visoki predstavnik kaže stanite obrazovanje bi pomoglo Bosni i Hercegovini u pogledu ostvarenja njene suverenosti i teritorijalnog integriteta. Bili bi. On može obrazovanje na nivou države Bosne i Hercegovine, se postavimo za obrazovanje. Može reći zdravstvo. Može reći sport i kultura. Može policija. Uopšte nije trebalo voditi razgovore. Ja sam se ubio objašnjavajući to visokom predstavniku Insku, ali eto u to vrijeme nisam u toj mjeri ušao ove finese kad su bili Ashdown i Petrić, ali oni zaista su napravili mnogo, ali nije trebala nikakva saglasnost. Znači, to ne postoji. To bolje je da postoji saglasnost, ali im ne treba. Znači, on procijeni da je policija potrebna da se očuva suverenitet i može da jednostavno donese zakon u tom pravcu. To su moćna dejtonska ovlaštenja. Ovakvo ovlaštenje ne može ni parlament. Ovo ne može ni predsjedništvo, ovo ne može ni savjet ministara. Zato sam ja rekao da je najmoćniji i najjači organ koji mi imamo u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik i da on može uraditi jako puno za Bosnu i Hercegovinu na bazi odredbi koji postoje. Ali da vam odmah kažem, većina visokih predstavnika nije razmišljala pravno, razmišljala je politički.
posebno Insko, on gotovo ništa neće da uradi bez Vijeća za implementaciju mira i bez osjećaja da li ima tamo podršku i nema. I dovoljno je da ruski ambasador je protiv nečega i on se jednostavno sustegne da reagira. Ešdaun je čovjek koji je imao moćne individualne kapacitete. Nije to samo da je Britanija stala iza njega. On je zaista čovjek sa jednim moćnim pedigreom i to je meni Silajđić pričao kad on ode u Ameriku ili bilo gdje, on se dočeka na najvećim mogućim razinama. To nije slučaj sa ovim nekim drugim visokim predstavnicima. Zato je on imao tu vrstu smjelosti da se obračuna sa, ja bih rekao, banditima na taj način na koji su oni zasluživali. I tu imamo sad veliki problem. Visoki predstavnik ima te mogućnosti, on ih ne koristi, ali niko od političara ne vrši pritisak na visokog predstavnika da to uradi. Evo ja ću vam reći nešto, ova izborna kampanja u kojoj ja nisam prošao, meni je dobrodošla da samo jednu stvar shvatim. Ja to nisam vjerovao. 90% najmanje, ako nije i više, to je borba za poziciju, za finansijsku korist stranke, to veze sa državotvornom politikom nema. Zato ja mislim da sam ja bio na neki način zalutao u jednoj takvoj koncepciji odlučivanja, ali nažalost narod jednostavno to ne prepoznaje na pravi način. I ja naprosto ne mogu da shvatim. Ja sam čak rekao da dobro povedu računa. Kako je moguće da glasaju za ljude koji nisu stvarni da dignu glas ni na šta? Znači, Dodik im otvoreno govori Bosna nije moja država, oni šute, ne reagiraju. I to je, znači, visoki predstavnik ima dvije linije djelovanja. Jedna je kroz suspenzije, što jako puno može pomoći Bosni i Hercegovini, a druga je kroz ove dodatne nadležnosti. Ni jedno ni drugo on neće uraditi ako naš politički establishment ne bude izvršio pritisak i ako naša javnost ne bude izvršila pritisak. Ali problem je i naše javnosti. Ja ću vam reći, ja kad sam radio Sutorinu i vraćanje Sutorine, moje mišljenje da smo otišli na sud, 90, možda i preko 95% mi bi to vratili. Jer sud ne bi mogao drugačije da uradi. Crna Gora je imala samo jedan argument, dao im je Đuro. Kakav Đuro? Gdje je papir? Ne možete dati stan, a ne onaj državni teritorij. Međutim, onda su naši nepravnici počeli da izmišljaju teoriju o Badinterovoj komisiji koja je bila netačna. I ja sam se ubio. Na kraju su mediji su počeli da, verovatno po nalogu onih sa vlasti, da više ne dolaze na te skupove koje sam ja organizirao, da se stvorio dojam kod naroda da sam ja odustao od toga. Nisam odustao. Jednostavno bio sam informativno na kraju i blokiran. Ali pogledajte, evo ću vam reći jedno razmišljanje. Šta znači neznanje? Bakir može da ne zna, ali ne smiju njegovi savjetnici da mu ne daju pravu informaciju. On je prije nekih, malo više od pola godine rekao, mi ne damo Bosnu u avnojskim granicama. Pazite, ne da Bosnu u avnojskim granicama. 24. februara 1945. godine predsjedništvo AVNOJ odlučivalo o granicama federalnih jedinica. Bilo je jedino ovlašteno u Zavnoj da odlučuje o granicama i Republika, u stvari tad su bile federalne jedinice i federalne Jugoslavije. Ovako je rekao za Bosnu, Bosna će da uđe u granicama koje je utvrdio Berlinski kongres. To je toliko jako, ni jedna federalna jedinica ex-Jugoslavije nema tako jake granice kao što je Bosna imala. Naše granice su na Berlinskom kongresu, kad su Ugari trebali da nam preuzmu Bosnu, oni su utvrdili tačno granice šta preuzimaju, tako da su te granice jasno utvrđene sa dva izlaza na more i niko nije imao tako jasne granice. I mi smo napustili avnojske granice kad smo se odrekli Sutorine. Mi smo ih napustili potpuno ne znajući to. I ovako je bio jasan dokument, nažalost, ovi nisu na to reagirali. Onda su rekli, Badinterova komisija, kaže, ima presuđujuću snagu. Čak mi je toliko smiješno bilo. Zlatko Lagumdžija, koji je informatičar, on je natjerao na parlamentu i uspio da provede tu situaciju, da Badinterova komisija ima odluku iznad snage zakona. Onda sam u jednom momentu, kad sam govorio na javnoj raspravi, rekao, pa me dobro pogledala Pandurovićka, ako se to primijeni što ste vi usvojili, Srbi su nacionalna manjina u Bosni. Mišljenje broj 2 Badinterove komisije kaže da svima treba dati status nacionalne manjine po najvećim evropskim svjetskim standardima. Nikad se to nije promijenilo. Osim što Srbi nisu nacionalna manjina, nego su ravnopravan ili konstituentni, ali ne konstitutivni narod, ravnopravan narod. S druge strane, da je Badinterova komisija bila presuđujuća. 11. januara je rekla mišljenje broj 5 da Hrvatska ne ispunjava uslove za priznanje. Da Ustavni zakon do 3. decembra 1991. godine nije na dovoljan način regulisao položaj nacionalne manjina, mislili su na položaj srpske manjine i da im se trebaju popraviti prava. I rekli su kada to se uradi hrvatskim zakonodavstvom da će onda se stvoriti možda drugačije pretpostavke.
Iako je mišljenje bilo da Hrvatska ne ispunjava uslove, 4 dana nakon toga Europska zajednica koja je stvorila Badinterovu komisiju nije uopšte uvažila mišljenje Badinterove komisije, priznala je Hrvatsku i Sloveniju. Da je tačno ono što je govorio Lagumdžija, što je govorio onaj Bašić, pa ponekad su ga neki moji zvali Mašin Bravarno, profesor mašinstva, ali to je bilo iz valjda toga što se petlju u nešto što ne razumije. I ovi naši sociolozi, filozofi, gdje ima i mojih prijatelja tu, pa da ih ne imenujem, da se oni nisu bavili tim što ne razumiju Badinterovom komisijom i pametovali da je to presuđujuće, mi bi imali drugu situaciju. I što je najsmiješnije, znate što je najsmiješnije? Badinter je sam rekao da on nema taj kapacitet. Imate njegov u oslobođenju je u decembru mjesecu 1991. govorio o tome. Jedan od razloga je bio što su za arbitražu trebate imati saglasnost svih arbitražnih strana, ali arbitraža presuđuje državama, a ne federalnim jedinicama države. A druga stvar, ta saglasnost nije postojala. Bulatović i Milošević su bili protiv Badinterove komisije, 2 puta su pismo napisali. Hoću da vam kažem da u mnogim stvarima koje su državotvorno značajne, mi paušalno postupamo. Ovo je bio jedan primjer koji sam se ja dugo borio, izgubio sam tu bitku i onda kad sam čuo mi smo pobjedili Kurčehajića, nisu mene, oni su Bosnu potukli tu, nisam ja jesam razočaran, ja sam potrošio ogromnu energiju, da više nemam sigurno snage da jedan takav projekat iznova iznesem. Ja mogu reći da se ja stvarno divim nekad Sejfudinu kako ne odustaje, on me posjeća na onu izjavu Churchilla, ne odustajte. Zaista, kad doživite ovako neke stvari, smanjuje vam se voljni kapacitet da djelujete. Znači, voljni kapacitet da djelujete, iako, nažalost, nikad Bosna nije imala ovakvu situaciju da subjektivnim faktorom koji je oličen u narodu, koji bi trebao biti najzainteresovaniji bošnjački, može dovesti Bosnu u pitanje. Znači, Bosna nakon Daytona je imala ozbiljne šanse da se integriše u jednu ozbiljnu državu, da prevlada te nedostatke i to nije urađeno. Nikad nije iskorišten ni onaj dio presude od 2007. 26. februara da su vojske policija Republike Srpske osmislili izvršili genocid u Srebrenici. Da su Jevreji imali tu presudu, pa 3 godine ne bi Republika Srpska postojala. Ali problem je, ako ja čujem, zaista moram kritiku, nije ni malo zlonamjerna, ali zaista kritiku moram reći prema Bakiru Izetbegoviću. Ne možemo reći da su Republika Srpska i Bosna trajne kategorije. Znači, to ne može biti isto. Posebno ne nakon presude. U Daytonu se znalo za genocid u Srebrenici, ali nije bio papir za to, nije postojala nikakva sudska presuda. Nakon presude to više nije isto. Moje je mišljenje, ja sam to puno puta govorio, da mislim da su tu adresa Ujedinjenih nacija. One su stvorile taj sud, jer je ključno pitanje ko može tu da djeluje. Sud neće poništiti Republiku Srpsku automatizmom, on je donio presudu koja ima tu formulaciju. A Ujedinjene nacije treba pitati, jer su one stvorile taj sud, kako to da tvorevina koja je presuđen genocid danas postoji i da se mi navikavamo na nešto što je uzrok i posljedica genocida da je normalno. A Wiesenthal, koji je bio najveći svjetskih moralnih autoriteta, je rekao navikavanje žrtve na posljedice genocida je također genocid. Znate, i kod Bošnjaka se zaista mora, nestala je ta državotvorna svijest. U kom se periodu ona izgubila, ne znam tačno, a moguće je da je nakon Omer Paše Alatasa, on je, ja bih rekao, vrh krenuo intelektualnu i finansijsku bošnjačkog naroda, bošnjačkog muslimanskog naroda, sad svi bili Bošnjaci. Likvidirao je poslao u Stambulu u lancima i nikad se nisu Bošnjaci oporavili. Pa evo, ja ću vam reći primjer. Mi danas imamo Bošnjačku akademiju. Ne osporavaju je Srbi, ne osporavaju Hrvati. Znate ko je osporava? Bošnjački intelektualci. Ne osporava ni bošnjački narod. Pa se ne osporava. Ja čujem, to je nevjerovatna stvar. Hrvatska akademija u Mostaru je osnovana 2012. Ova Banja Lučka, mislim, 97. Dodik im je dao najljepšu zgradu i omogućuje im je institucije, finansiranje. Mi se sami finansiramo. Još uvijek nam država ne pomaže. U velikoj smo i zbog toga opasnosti. Da nam se ne desi kao u Francuskoj akademiji da napravimo prekid u svom postojanju. Prvi put Bošnjaci nastoje da stvore elitu. Ne možemo biti Francuska akademija koja je osnovana 1666. ili Britanska kraljevsko društvo koje je na to koje je 1660. Ali mi smo morali dati odgovor. Pa Srpska akademija postoji od 1886. godine. Ova bosanska je osnovana 1996. godine, ali nije dala odgovor na mnoge stvari koje su bile potrebne za očuvanje Bosne. I onda jedno tijelo koje je krenulo odmah je napadano. Znači, šta je to mazohističko kod Bošnjaka, da je spreman da udari na Bošnjaka, ali se ne usuđuje tako udariti na Srbina i Hrvata. Svu energiju bijesa, čak mi se javlja u mislima, svu energiju bijesa koju ima zbog toga što nije u stanju da se suprotstavi određenim stvarima Srbima i Hrvatima, on uradi prema Bošnjacima. I to je nešto što, ja kažem, što je katastrofalno, što moramo mijenjati.
na opasnom terenu. Nažalost, bošnjački narod od svih naroda na prostoru Jugoslavije najmanje je državotvoran. I Bosna jeste u velikoj opasnosti. U tolikoj opasnosti, po mom mišljenju, da ako međunarodna zajednica ne bude reagirala, a Dodik nastavi sa ovom politikom, da može biti pod velikim upitnikom, ali mi je problem najveći zašto međunarodna zajednica, ponovo nikako odgovor nemam na to pitanje, drži Inska ovoliko, osim da određenim snagama u međunarodnoj zajednici odgovara da se ništa ne dešava, a to nije dobro za Bosnu. Tako da je puno pitanja ovdje otvoreno. Dao sam odgovore na to šta visoki predstavnik može, ali ponavljam, ako ga ne pritisnu bošnjački političari i to žestoko, i ako ga bošnjačka javnost, i ako se ne nauče ove odredbe, onda će imati veliki problem. Znate li da smo mi pred odlučivanje Denisove rezolucije napravili još imalo više stranica, kompletno izdanje vanrednog akta geografika o Sutorini, gdje su bili moj rad, Obera Ibrahimovića, Gubirije sudije Ustavnog suda Jugoslavije, Jusufa Mulića koji se 12 godina bavio tim, Muriza Spahića koji je geograf, predsjednik ženi geografa, svi su dobili to. Ako su dobili, podijelili smo tada mislim da smo Komšiću da im podijeli. Da li su oni dobili? Vjerovatno jesu. Ali nisam siguran da su pročitali, jer ono da su pročitali, ono zaista čovjek normalne svijesti, razuma ne bi pustio. Ali je problem što oni ne razmišljaju o tom. Oni razmišljaju drugim stvarima. Oni nemaju pristup seriozan i ozbiljan kad je država u pitanju, koliko bi to trebalo i koliko je financijski plaćen taj posao. Čak je plaćen financijski dosta više nego što imaju mnogi naši susjedi koji puno ozbiljnije pristupaju. Radovan Karadžić kad je bio Versovenov plan, takav pritisak je na njega bio. Amerikanci ga pritisli. Nema nad njim diju. Prijete mu bombardovanjem, prijete mu nestankom svih mogućih ciljeva. Milošević mu govori bombardovat ćete. Sve to neće, ne popušta. Odu tamo kad su otišli u Grčku. U jednom momentu Krajišnik je rekao, Ćosiću, slušaj, ja bi radije skočio sa ovog sprata, ne znam koji je bio četvrti, nego kaže to potpisao. Na kraju kad su vidjeli da ne mogu da ne potpišu, onda je Karadžić potpisao uslovno ako prihvati parlament na Palama. Oni su mislili da su završili posao na Palama, to nije bilo prihvaćeno. I šta se desilo? Iako im je prijećeno bombardovanjem, iako im je Oven govorio možete, znači tu Republiku Srpsku nikad nećete imati svijet, taj vaš san vam se neće ostvariti, svijet vam to nikad neće dozvoliti. Pritisak nakon toga, ne desi se intervencija. Amerikanci imali volju tada intervenišu. Nije Francuska i Britanija se to zaustavili. Bio onaj Christopher i u Britaniji. Šta se desilo? 2 mjeseca nakon toga pravi se novi plan za Republikom. Samo 2 mjeseca nakon toga. Šta je, a kod Bošnjaka je uvijek bilo prihvatiš. Mi smo sve prihvatali. Moje mišljenje, ja da sam bio ovog kapaciteta, tada Republika Srpska ne bi nikad dozvolio da taj naziv bude. U najgorem slučaju entiteti 1, 2 ili A i B. I sve bi bilo drugačije. Ali i sada mi u Strasburgu zaista možemo sporiti. Samo jedan Bošnjak, nama ta 4. presuda fali. Imamo presudu Sejdić Finci, imamo Ilijas Bilav, imamo Aida Zornić. Nama fali samo 4. presuda da odu Bošnjak i Hrvat koji žive u Republici Srpskoj i da u Strasburgu kažu da oni se ne osjećaju jednakopravno zbog toga što se naziv entiteta u entitetu gdje su svi narodi ravnopravni zove Republika Srpska. I sud će to usvojiti, jer ja sam čitao presudu suda u Strasburgu gdje je rekao da ovi konstitutivni termin, konstitutivni narodi, da to treba da se izmijeni, da se mora napraviti građanska opcija u presudi, a ide Zornicu to naveli, tako da je njihova sugestija potpuno drugačija. Ovo što mi imamo se kosi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim protokolima, ali se pravno mora biti ta bitka. Tihić je razmišljao o tome i onda nam je rekao na fakultetu kada je držao predavanje, kaže bojio se da ne izgubi presudu pa da ne ojača Dodika. Ne treba mi da se bojimo, mi trebamo da iskoristimo mogućnosti koje mi imamo. Ja ne vidim kako sud može da ne izađe u susret tom presudi. Čak kad smo ovo dotakli, da vam još nešto kažem, ono što je uradio mali Kovačević, ono je epohalna stvar. Zaista na nizu mjesta ne stoje konstitutivni, nego konstituent narod. Constituent people. To znači, ali konstituent je dio cjeline. I korištenje nije to, znači prvo sam gledao da nije slučajno greška u preambuli, nije. Kad govori recimo na engleskom jeziku o zamjenicima vijeća ministara, kaže ne smije biti iz reda isto constituent people kao ministar. Što znači da, a ima termin konstitutive, zaista mi moramo izmijeniti sada na bazi toga ustave i Federacije i Republike Srpske, jer Ustav Republike Srpske stoji da je Republika Srpska konstitutivna Srba, Bošnjaka i Hrvata, mada Dodik
Sad kad bude imao 2/3, on će gledati i to da izbaci, pa da ubaci Srba i drugih naroda. Pazite, tu su bitke koje prolaze mimo nas i mi ih jednostavno gubimo, ali koje su, ne znam, ta logistika kod Srba je puno jača nego što mi imamo u smislu informacija i svega toga. Mi ovdje imamo nekoliko vlasti koje jednostavno ne mogu to da urade ako to ne bude poprimio širi razmjer. Ništa, hvala vam, to je bilo moje samke. Još jedan put hvala svima da se vidi biti uporan. Ja želim podsjetiti da sam ja nakon 8 godina uspio ukinuti prefiks u svom atributu srpski. Ne da držete glasači da je Republiku Srpsku. Ispred opština, 13 opština i građana. A dakle, u meritumu to je apsolutno isti pa to ću raditi. Kao i ovamo, pri čemu su dakle za tu odluku glasove sve strane sudije i sve sudije iz reda sva tri konstitutivna naroda. Ovdje se radi samo o eliminisanju podaničkog mentaliteta, to je dobro govorio profesor Kurče Hajić i dakle, mi imamo duboko usadjen podanički mentalitet. Moguće da su naši najbolji preci pobijeni od autonomije Kusin kapitana Gradačevića, pa kroz zločine koje je napravio Mićo Latas, Baša Latas i tako dalje, ali mi moramo jačati, ohrabrivati ljude da istrajavaju. I ja sam ipak optimista, jer prateći istoriju unazad 100-150 godina, Bošnjaci i ovako nesvjesni nikad nisu svjesniji svog nacionalnog identiteta nego sada. Puno je gora bila situacija, recimo, pa čak i 90. Ja se sjećam 90. Čak se sjećam kampanje Bitno je biti Bošnjak, kad su mi akademski građani govorili kakva je to novotarija, Bošnjaci i tako dalje. A prije 150 godina u katedrali ima stakleni mural u kome kaže da su katedrali. Hvala puno.